Kenapa nak yen nyalon narang biasane ngemedalang sesuwunan ngangon leluhur. Mapo? Leluhur ne pinaka simul. Simul akase sangkal ngangon kase. Simul akase rita kala ide betara tedo napa pertiwi nyulubin tetaring ne tetaringnya lat mejek-jek pangsing keungkulen sorone romon-romon ngangon ane madan simul akase leluhur. Oke, nah kenapa leluhur warnan putih kuning? Iya putih artinya kangin, kuning artinya kau. Rita kala iraga muyatnya bang nawang kangin kau. Bes ruwet. Adik. Yen putih barak badang, Oh, layang BBA ada. Cilemu, bes ruwet na di Bangli, ruwet nawang kangen kau. Ruwet nah kamu kedo suk semane. Kamu gibak ke negara jani nawang bu kau. Kamu ke Karangasem kangen bu ada. Sing perlu nggak mau kain. Kenapa? Simul. Nah kenapa tuh calon narang misi canang tiada tandeng? Canang uras, uras. Oh ada. Uras. Ya di negara nak canang nih. Misi canang, ya misi bunga marah canang, nih ceper ane. Nih dia lengah nih. Yang ceper tuh merepat. Aja. Nih apa dah nih? Nih uras. Yang sejangnya WC baru mau uras. Kuras. Aja yang sawah uras tuh nih kene-kene. Urap. Aja. Sakit Ini kan leluhur, berarti nih kata Acanang Sari nih lelingker ada. Boy lelingker. Mana ya lingker tuh? Maksudnya madan dekorasi, hiasan, banyak bunga, rita kalau raga mayatnya. Ijo ngale tok ambu toleh nih ambu nama lain ide Sang Yang Widi. Apa tuh? Tuhan. Tuhan. Mak kemapo calon nalang? Calon narang. Calon narang. Dawa calon narang. Misi ngangone apa dah nih? Tetaring. Hah? Kenapa misi ngangon tetaring? Taring uli dasar katanya berjelas. Apa? Taring ngalang raos ngaraning ingat rita kali raga meraraosan pangingan raga nangon liatnya ngangon simul taring ruwet cina. Bes ruwet kalau. Yang cantul ruwet bagi. Apa? Kenapa nggak taring? Ini pangsing damu. Aja damu. Yang di negara damuha dan pasar damu. Nah campur aku ya cing. Apa ben? Nih kenapa karpet tuh? Mune kan? Pita mune kan? Cepita. Nih apa peta nih? Nih lelegi panjang ya. Lelegi. Lelegi. Leluhur leledeng. Lelegi panjang. Tuh lelingker. Kenapa karpetnya persegi panjang? Kenapa? Ini pinako simul ritat kalau iraga nangun yang madan liatnya pang lantang iraga ngabo peminah pangsing bawa ritat kalau nuur ide betara tedun napak pertiwi. Ruwet. Adi ruwet. Adi ibuin ruwet orang. Ruwet. Adi. Kenapa kok karpet mone? Mone yang lah. Aja.